Irisasingu Govt Job Explainer na ahanmakta ikokno khurumjari ngasisu myamgi tamta yamna kanarba video ama aina puduna laksari SSC na conduct tauba 10+2 gi CHSL gi examination gi admit card hojik phange ko magi exam date chu July gi date 1 dagi horaga date 11 fogi manung da tawdini ko vacancy masing asi 3712 vacancy ni kauriba post vacancy sing asi LDC junior secretary assistant data entry operator hariba post makhal singjini ko sigi exam se CHSL exam 10+2 gi level gi exam se mayam clerk entry odini ko SSC gi office sing da hariba exam si ju mayam interview yaude aduga koina descriptive paper da koina ibagi na singbase si ju ampu yaude ko aduga mayam sigi exam sing sigi preparation tawse kamaina tawgani habado mayam khnba I details explanation tawjarge ko hariba exam si CHSL gi handak exam si July gi date 1 2 3 4 5 8 9 10 amadi 11 July jida tawgani hariba numit sing jida exam se conduct tawgani ko sigi examination si multiple choice type ogani ko tier 1 su tier 2 su loina multiple choice type ogani ko ado mangonda kamaina preparation tawgani haji mayam SSC ki CGL CHSL loina preparation tawbagi strategy chamani syllabus loina chamani ko amana 12 level amana graduation level opi wani ko mayam duga hojik admit card se phange ko admit card download tawbagi website se ai description box ta hapsaramge aduga admit card download tawbagi niyom si mayam sida koina admit card ki website sida chang matam da SSC ki website se chang matam da makhada candidates name date of birth hen yauri ko sida isagi ball letter da mayam candidates name ibiro isagi date of birth ibiro aduga click to know registration ID nambiu ko sin nam tungda isagi registration number natranga roll number ju loin thorokani ko adugi thoraiba registration number natranga roll number do copy toroga registration number ifam jida ibiro aduga date of birth che mensilo aduga click to know the status and admit card si je namma matungda download to yagani ko sumaina admit card se download tawgadabni download tawda sangada link su ai description da hapsaram ke ko me aduga magi tier 1 sida hangadaba question sing asi reasoning da 25% hangani adu general awareness da 25% hangani quantitative aptitude maths da 25% hangani english da ju 25% hangani punna pungamagi matam khaktang pigani ko 100 question ni question amam da ma'am 0.36 second muki chang khak 36 second muki chang tang ni ko akhoi da matam phangdu se question am da minute ama phangde ko negative marking loi legini question amam da 2 mark ki legani ko do negative marking sina mayam question ama lan ma khuding gi 0.5 mark se deduct tawgini ko ado mayam na sigi CHSL boy ro CGL boy ro any government job ki damak preparation to taragadi TESTBOOK yearly pass pro je compulsory lesson view TESTBOOK yearly pass pro je mayam hoji rupees 351 da phangi ko si mayam lyric nate app ki subscription ni ko sab magi TESTBOOK yearly pass pro je lai matam da apply kapan da sangaga T2M haba kapan ko che sinabiu mayam na maximum discount oina 12% gi discount phangani ko TESTBOOK ki yearly pass pro je laibagi offer si mayam 27 June dagi hauraga 30 June phogi manung jida sida lehogadabni sigi matung dadi price hengalakpagi chance laigani ko duna mayam TESTBOOK sida mayam na phangdui se mock test singba test series chapter wise loina phangani ko sigi hojik conduct tariba exam SSC ki CPO aduga mathang hafta sing da lakadariba exam CHSL ki exam sing asigi mayam tier 1 gi tier 2 gi koina subject wise topic wise aduga exam da khwadi gi toina hanjinba question sing karam no haibna singba loina sidagi khangba yabani ko test thalor matung da isagi rank si all India gi na mayam ga changdam na matam da aije kari subject ta solige karam area da weak area oidi haibna chingba analysis tawgi mafam ju TESTBOOK sida loina yawani ko exam khudimak loina cover tawre amuk tang lai gibsena mayam sahi amadal laiba exam khudimak loina sijina valid oidini previous year question paper ju mayam PDF format ta memory based paper oina PDF format ta download tawba yagani amadi test oina tharak ju yagani ko aduga magi CHSL gi tier 1 gi cut off mamang sahi da ogi bisi mayam anjab kaina 153.91 oiki ko cut off se adugi mati 200 manung dani ko mayam sije AC gi na 136.41 oiki sije 200 manung gi cut off ni ko schedule tribe gi na 124.52 oiki OBC gi 152.26 oiki anija ko OBC gi di mayam kaso yam khinadre ko EWS gi ju 151.09 oiki ex serviceman gi na 102.47 oiki ko cut off se adugi mati high ore duna preparation to je mayam dagi hena khara phajana tawdragadi exam sing ase khanba lure ko CGL dagi hena CHSL jin hena cut off ki trend je adum wang na chali ko tier 2 dandu mayam CGL ga dum chamani maths ka reasoning ga je 30 question hangani 90 marks ni ko question amam da 3 minutes ki question amam da 1 minute ki sangdi phangmani ko tier 2 dadi aduga question amam da 1 mark ki tawgani
English amadi general awareness punchil ngani ko English ta 40 question general awareness ta 20 question hangani computer module test na basic computer test togani ko sida computer gi 15 question hangani 45 marks ni ko minute 15 minutes tongana sigi pigani ko duga typing test togani ko typing test sida ma'am data entry operator gi oina 15 minutes pigani aduga LDC natragana junior secretariat assistant gi oina 10 minutes ki typing minimum typing speed ma'am 35 word per minute ogani ko akoina typing test tamning bu oigasu ma'am SSC gi CHSL gi test series ki marakta typing test for all SSC exam haina CGL amadi CHSL gi exam sing da hangraba typing gi module do loina fangani ko sigi test series ki through the chang matamda ma'am isagi keyboard mouse sinaraga fazana typing to bu yagani ko aduga loina analysis tarokani ekoina type taribu word che kya no haibna chingba mayam loina khangma ngamgani ko aduna sigi textbook yearly pass pro ji yamna kana bani mayam sigi kana basi logbi ho ko offer je leidi ko offer je hek loigra matungda kona lei matamda 500 plus adum chatpani ko maman je aduki matik chawbani adu hajik offer gi manung dadi mayam 300 something 351 da phangduni ba aduna mayam kana basi lomina siko aduga mayam CHSL da cover toriba thabak sing asi kai kiona ham tamda LDC lower division clerk junior secretariat assistant JSA data entry operator DEO data entry operator grade A hariba thabak sing asi mayam koina pre khalo matungda kona department India da leriba central government gi ministry leriba department leriba mayam sigi koigi koina fangiba mark ki matungina koina preference khalaki gani ko akoigi mark ki matungina preference se moina pirakani ko thabak se aduna yamna nungaiba post ni ko si clerical job ni to mayamna hariba CHSL or CGL bo or any government job ki damakta preparation to bataragadi free exam coaching manipuri hariba YouTube channel asi subscribe to simbiro sida mayam maths ki coaching phajana basic tagi horoga advanced level da smart approach sinraga mayam exam sing asi kamaina crack to bu yai habdo adu mayam da YouTube live class ki through da 9 pm da daily class lori ko hariba classing asi mayam na hani hogdaba hojik nong natang thingna bo oiga su mayam playlist ta changaga natranga live ta changaga sida live ana thaba yaurise sida changaga natranga playlist changa chapter gi video sing mayam na basic tagi horaga khwai digi orientation video digi horaga mayam percentage ki lecture sing nagi horaga mayam na tam ni yang pa yagani ko duga kana gumna PDF na chingba PDF file gumna PDF file amadi class note lecture sing phangwining ready sigi free exam coaching manipuri hariba YouTube channel sigi join button da changaga membership plan masa do yauraga mayam sigi coaching sigi full access available organi ko mayam ngasi gi update sig loina na matang sida ngasi gi video si tension jarage SSC gi CHSL gi admit card download tongnabagi link su ai description da hapsanamage ngasi gi nedi matang sida video si tension jari thank you